Alright, abusuafo for me sans watch ya na madam was say wajibe na wohwe Attention TV. Ye begira ho ane se kasa pe. Ne nyina fa nsema edi kan ni tene hwe nyina no ne boboa no. Ere besom ama kronkron Ghana. Ne nyina ne se mesrew. Wo hwan like mame, what you say? Wo like here no ko YouTube. Na watimi akọ subscribe. Afi na wa mi share na obi a abusuafo obi asa tima ka bi. Edi no na mansa abrompa barima ya obetima from na mens. Na misi for mama timi no acha coins na nyina ne se yenim so man Ghana mo dwuma pi na titu na manwuma no ya ne wonyanko beko strike what you say na ya ne bisa won se de ba de kro ne timi ko faba na nsen asenkafo ene kontufo suwa na Yesu adan ya eya fango ne buo enyina faako nyina no so nyese ekofo mo na de ndan da bi ekosoro saa enti wona sabi wo fra koto eno no koto nyina no akoye bibie ho a yenti mmoni din na ye hwa senkafo nso a de mo kan se sempo ekoba senka fango ne buo ne kosoro ena nke koba se omoso kro to asentuade mu a kanye problem sa ben nei se koba so no ntimi ntumu a who loses not drivers womo ena mo ho ka adwamu ekoba se pedamu nso a me na nante ata ene mo fa kwa agei omoso be din pa so mo bode na mo banche sabio wodi fro won takrom kokoso sankwari aboduamu no obetim da kodwama nso won fa koto na Ghana adwadifo ankwa ama na kuafo ankwa nkoton a ye kwana se baaye ende foforo abetomu ni se ene fango bua akosoro no ena asankafo kabom ko ahodo makomako edunsia 16 omo kyerem so omo sre pa kwame aban na nado adopleman adogagai atem de hye ye giwudi what you say achimfo de enka munsi so masana maham wo mo sra mo pa some best say tax ahodo bia na levy sibia ha ebiti say energy sector levy ebiti say sanitation levy special petroleum le edoso mo skrabu ni nyina na muntima fango bo no entimi nkofom nene odroba ni etunu ka anopa na okobu fuela emo ban fo na wo mra no de omo kan no na epedi akosoro omo dwene ho de kan think fa sabe drivers ni ho so a ka kontu ho be ye den ka abropa mitimi nkwa adwuma enti eku ahodo makoma kwadu nsia no ebi nie GPRTU Ghana National Cargo Transport Association, Ghana Commuter Drivers Association, True Drivers Union and Digital Drivers Union. Womodo so pa tipa truck fo nyina de mo kan so mbesre se kwame aban yenim se yesu fra wutimitie tese levis ahodo bia e bana e ma fango ne bo kosoro no bomode aba scratch ni nyina free ho na ne bo tembo fon se ne be ya wo mo so betima aye adwuma ho atom esan se taxi driver ovan ene uber foi omunyina kaso mu pejamu a be ye den akwantu na kwaniaba atima koso yenim se kuafo pi na omo no bae no akura ho ntimi ntonyi so de bakurum na se me kotwa body dro baako na me fa me foroka na nyi me 40 Ghana cedis na me ankasa beton ne se ne me be kofie watre me kana se enti be sere pass attention empedefo ne hwe wo mu tie nso de sankafo kan se so man ntimi amansa tere ya amade ya wada ba ya emo no me nsa kan na mo bibi na bibi omo ye ne se omo ma nyina begu fom ena sere no driver so mo nya adwuma omo ye bibi omo ye dede na ne driver ni ka se won kwa adwuma obe dede a me sere wo bede MP wa office what am I say bede Ghana kwati makoso enti enhwe na ankoyansa na kobasa driver so etetua Ghana ha yetimi entena omanimu we Attention TV talk for my net amount bomodi ya so be like page no Facebook YouTube no subscribe what me share emo bia nsa tima ka bi medam ho ba me ba e beto ansem no so alright we so for me sans what was a pass what tima je brenda wa twen medam ho ko ba na power yade pa channels no do so but what you say when Attention be hwebu na misrawo na medam ho ko ba no manyemi na ba ko gina me nchen what I say abrante mu hwed send o sikoba na nani abere pa say won fa adwuma ni agro gentleman akwaba mejo so bia bokode na me adome ho ye pa asamba ko dadwane say asenkafo kyerem say enu be ye wada na se fango ogbo ntima nkofom a union sahodo bebre wonya obekekom ho kakra edi kan no wo hwa bibi sasia wo asagani ndi apa no betina brew in fact
eba ne say be hadwen Okay. onim say o man bia no car ena mo man no ekọ ye be kwa adwuma school for achechefo obia ye car omo ko krom ko fa nyama bibia ye car e car nso ane e behia fuo enti akoba say a driver for e de wo mo nyama begu fom no mo nya adwuma e be ma nyama ho akwatwe pa ye ho be kire ye okay what can say you but the one decision on take say on baby bi sana is the right thing to do because moka say mo say ya me me ntimi ko bia and I do think there should be something different from some by sana em say emprepi na driver for abo aban achi e fa petrol ho okay enti no me susu say so mo suegu aban so aban fi wo mo no edu ba bia say o mo ka wo mo ho isa so aka say o tiri hu a eyo ibone say ne woni mo no enti no me feel say o mo ya ne sa na e be ma aban na te e bi say aban no bo ne chem so a o mfita enti no me susu say o mo ya ne sa e be ma aban na hu say timamufo ana wo ma to aban wo mo bre pa enti me susu say decision mo take no e best me ma dwene no na medase pa medase so already we so for into bekoso wan amanfo de nkomo ne bisa say kobasa drivers no niam we ya what tifie no what to be your reaction your response you the right thing to do and as komanya de foforo we attention to gentlemen hwe camera na ka samba ko kire attention fo nyina attention for in fact mo boy juma nyame nhramo na sane mpre bia no ma ye news na ma ye hu de akoso ye krom ne niche ye bekoso na ye dimochi obi bia on subscribe ye no on subscribe to Attention TV or Facebook and YouTube na onye bibi biara e form an no ho me da se pa utimi ka be Attention TV wa we wie ya me producer e be cho credit card akra ye wo hefa Attention TV udu akra enha hu nko ba bia e akasa wo ko ablekuma na udu ablekuma wo ko ablekuma na wo fa ablekuma kana kasa obesi wo anya school junction wo de wo si ya bisa akra ba kire wo all right Attention TV yeah I was for not just say one of our cherished viewers na misra pa me mpacho subscribe na pia sharing no na mensa bro pa bere ma yawo ene medin yere masepa